Ako te često bole lopatice, trapez i prednji deo vrata, odslušaj ovaj video do kraja. Bol u predelu lopatice često se pogrešno pripisuje mišiću, lošem spavanju ili ukočenosti. Međutim, u praksi je vrlo često u pitanju problem sa leđima, posebno sa vratnim ili gornjim torakalnim delom kičme. Kada dođe do poremećaja u kičmi, poput protruzije diska ili diskus hernije, nervi koji izlaze iz kičmenog stuba mogu da prenose bol u lopaticu, rame ili ruku. Zato se javljaju dubok, probadajuć bol ispod i između lopatica, bol koji se širi ka ramenu ili ruci, osjećaj zatezanja ili pečenja. Ako bol u lopatici traje ili se stalno vraća, to nije nešto što treba ignorisati. U Spinalnom centru Fizionove specijalizovani smo za oboljenje i degenerativne promene na kičmenom stubu. Mi ne lečimo samo mesto bola, već otkrivamo pravi uzrok njegovog nastanka. Na pregledu prvo utvrđujemo da li bol dolazi iz kičme, a zatim pravimo individualni protokol lečenja. Pregled podrazumeva detaljnu dijagnostiku, nakon čega vas očekuje tim od 30 fizioterapeuta i preko 60 inovativnih protokola lečenja i nadzor doktora fizikalne medicine i rehabilitacije. Zakažite pregled i otkrite zašto vas lopatica zaista boli.